byari ku itariki 20 Nyakanga umwaka wa 2025 nibwo inkuru y'Icamugongo yatashe ku bakunzi ndetse n'abakurikira ibikorwa by'itsinda rya Buri Nguni na Buri Kantu, muri rusange abakunda urwenya rwabo. Ni nyuma y'uko RIB itangaje ko uwitwa Mwitende Abdul Karim wamenyekanye nka Buri Kantu yatawe muri yombi azira gukingirana abana b'abakobwa mu nzu, ubundi akabasiga akigendera. Ku ruhande rw'abakunda ibikorwa by'aba bagabo bombi cyangwa se aba banyarwenya bombi batangiye gusuka amarira basaba Imana ko yafasha Buri Kantu akaba yarekurwa, ariko nanone ku rundi ruhande rw'abahetazi be cyangwa se abanzi be bo barabyishimiye ndetse batangira no kubigaragariza ku mbuga nkoranyambaga. Nyuma y'uko ibyo bibayeho, ibitangazamakuru bikandika, abandi bakavuga, ibindi bigacuruza, abandi nabo bakitirira amazina atari ayabo, tutibagiwe n'abiyitiriye ko ari abo mu muryango we. Muri uyu munsi ku itariki 25 Nyakanga 2025 nibwo Mwitende Abdul Karim wamenyekanye nka Buri Kantu yarekuwe. Niba ari bwo bwa mbere wumvishe inkuru ho biragutungura, ariko turagira ngo tukubwire ko na nyir'ubwite ibi ngibi yabyitangarije mu kiganiro yagiranye n'ibinyamakuru bitandukanye. Hagati aho ngaho nk'ibisanzwe tubahaye ikaze. Amazina yanjye nitwa Journaliste Thierry, bahaye ikaze mu makuru ari kuvugwa mu myidagaduro. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro wa YouTube, tuguhaye ikaze kandi bukagukanda subscribe. Amakuru dukesha igitangazamakuru Igihe avuga ko Mwitende Abdul Karim uzwi nka Buri Kantu wari umaze iminsi 4 atawe muri yombi yarekuwe. Avuga ko agiye gutegura igitaramo cyo gushima Imana yamukuye ahakomeye. Uyu musore yarekuwe kuri uyu wa 25 Nyakanga 2025, aho mu kiganiro kigufi yagiranye n'Igihe yavuze ko ashima Imana. Buri Kantu yagize ati, ndashima Imana kuba ndi hanze, ni imirimo yayo kuko njye nk'umuntu sinzi icyo nari kuba nakora. Iminsi ni myinshi ariko ni amashimwe gusa kuba ndi mu rugo. Uyu musore yirinze kuvuga byinshi kuri dosiye ye. Ati, ibijyanye n'ibiri muri dosiye uko biri kose byatangazwa na RIB kuko nibo bayifite kandi njye sindi umuvugizi wayo. Buri Kantu yavuze ko mu minsi 4 yari afunzwe yihaye isezerano ryo gutegura igitaramo cyo gushima Imana, akaba ateganya kuzagikorera muri Car Free Zone. Ati, ni isezerano nari narihaye ko nindamuka ndekuwe nzakora igitaramo cyo gushima Imana nkagikorera muri Car Free Zone. Ngiye gutangira kuyisaba, nibayimba nyine ubwo muzamenye amatariki n'abahanzi tuzakorana. Kwa 20 Nyakanga 2025 nibwo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi Buri Kantu akurikiranyweho gufungirana abakobwa bari bagiye kumureba iwe mu rugo kugira ngo abafashe kujya bakora ibiganiro bitambuka ku mbuga nkoranyambaga. Amakuru yavugaga ko uyu musore yasabye umwe muri abo bakobwa ko yamusanga mu cyumba bakaganira uko yazamufasha. Uwo mukobwa arabyanga. Bivugwa ko ngo Buri Kantu yahise arakara afata icyemezo cyo kubafungirana mu nzu, abasaba ko kugira ngo basohoke babanza kumwishyura amafaranga yari yabatanzeho, yaba itike na fanta yari yabaguriye. Amakuru akomeza avuga ko bitewe n'uko batari bafite ayo yabasabaga, bamuhaye ayo bafite, undi arayanga ndetse arigendera. Abandi biyambaza polisi irabafungurira ndetse Buri Kantu ahita atabwa muri yombi. Buri Kantu akiva mu buroko yagize icyo atangariza abamukurikira, ashima Imana ndetse n'abantu bamufashije, abamubaye hafi, abandi bamusengeye igihe yari ari mu rugamba rutoroshye. Ngayo nguko ibyari bikomeje kuvugwa mu isi y'imyidagaduro. Tugushimira ko wabanye natwe kugera ku musozo w'iyi nkuru. Amazina yanjye nk'ibisanzwe nitwa Journaliste Thierry.
ibuka gukanda like niba wakunze iyi video. Mukomeze mugire ibihe byiza, turabakunda cyane, Imana ibarinde. Hasta la vista.